Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Galang buka surah Al-Qiyamah juz 29. Surah Al-Qiyamah juz 29, nomor surat ke-75. Al-Qiyamah Ya. Ayat 1 dugi ka ayat 20. Ayat 1 dugi ka ayat 20. Surat kasabaraha? Surat ke-75. Najuz 28 ayat 1 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa ghasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idhin ayna mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.